ba gaetso re santse re tsweletse fa jalo re tsweletse go bua ka mental health ya ka re le mo go one ke issue botlhokwa ba gaetso se ka makala ntse re tsatsang ka fa le fa le yalo ke sengwe sa dilo tse leng gore batho ba le bantsi ganke ba bua thata ka sone mme sentle re fo gore re fa tla re fa maele ka gore ke nana gore o bereka ka health sa se dirang se berekana le health se berekisana le body se berekisana gape le tlhaloganyo le maikutlo yaanong ra ba amogela bareetsi ka gore go na le ba ba reetsang fela akere le male le monate re lebogela gore ba lefa re lebogele gape ebile re amogele ba e leng gore ba lebile re ba reetse re ba tlisetsa tshimega a tlo wa bona kampione ra phatsima re ba tlisetsa champion ba gaetso champion ya rona ke ga re tle go e bua ka leina la itse rona re le mo le mao le monate le bua Setswana se se monate ga re rate go dira di introduction monna kgotsa mosadi o tshwantse ikitsise ka mokgwa batlang lefatshe le mo itse ka teng dumela ra re mmogo a le tsogile bana ba modimo bona ra phatsima nya go itumetse nna fa no le bua le Ditibane James Bopelo ba ile gore ba bantsi ba mo itse ka Buda J Buda J rona ba re tseneng le ene sekolo re mo itse jaaka Scooby Doo na sa utlwi that is why they repeat as Scooby Doo ha o sentsane mmema tswile mo classeng mo ta bona ke ene re tle re taboga mo teng ha class gora gore ene ba ba imitatang di teacher a le go tshogboto ba ba itse a teacherezio ke ena a tshamekang chiwelewele mo ditafoleng ne kilabele DJ no go le kotsi re tla fitla po ka gore re na le puisano e monate le reo ke Buda J ke James Ditibane Sebopelo nna ke mmitsa fela ke re ke Tshimega champion jaanong re tla simolola puisano ya rona fela ka dipotsonyana tse di sa reng sepa kere jaanong jaaka o le Tshimega jaana o tsaletswe kae o goletse kae ebile o mang sentlentle okay dumelang bareetsi nna ya ke ntsana ke goletse mo locationeng la rona la Sirosi mare sentle ko borre ke go dinokana ba bantsi bona ba re ke tlhaga dinokana mare nna ke motho le ke isa go le tse teng mona mo location mo ke tsene le sekolo teng mo location mona ka tsena mo ke stadile mo Mohapa Sefatlhane ka beka ya go felletsa go Ikageleng High School bo Greche jalo le jalo o Greche mo no ko morago wa itse dio tse ke di tsamaile le ne re bapile no go ntse fela jalo Tlhokstar re o ke godile le ene mare jano gompieno ga ke tle go bua ka botsalano ba me le ene ke batla gore batho ba mo itse ba mo tlhaloganye botoka ra go mo tlhaba dipotso segolo ibile sa se dirang ibile ga ntse o bua ka dipotso go na le potso e tlang mo tlhaloganyong yaka go na le a ke tsura go na le difference le tla re thusa fo go na le powerlifting go na le bodybuilding okay ka gore a kra no ba bangwe tle ba na ke a sa tlhaloganye di a mme go na le phapang between powerlifting le bodybuilding go bua nnete that e tona thata di a farologana dio tsena go na le powerlifting go na le bodybuilding nna e be ke wela mo bodybuilding powerlifting batho ba ileng gore nako ntse they are more concerned about weight gore ba feletsa ba kuka bokete bo kana ka yeah then rona re di bodybuilder you are more concerned about go aga mmele o lebege o na le structure se sentle wa ntlhaloganya so ke tsone di difference tse like o wa powerlifting o focusitse mo go nne le matla mantsi ya kuka di weight tse di go godimo so o ka sa age mmele ka di weight tse di go godimo di tlhoka fela gore o di haro o bodybuilder o tsa di weight tse di kgonang wa ga mmele wa gago sentle
ke batho ba bantenyana ba dira mmele montle di-bodybuilder e re ga nna le wena ana ke lebile maoto a gago man ke lebile maoto a gago Clockster man o ka re tshwantse re wa tla re thuse rena a nne pakaraga ya man dinja man di a go bogola man ya nong go gore bodybuilding gore a re mmele wa gago wa agega mmele wa gago o nna montle gore e re batho ga ba go lebile fale ba kgatlhega gore le nna ke batla go a go lebile re go kile go nna man fashionable mo ikageleng township go ka ditshipi ga nna ke gola le nna nkile ka di leka mona nkile ka di leka ne ke ipotsa gore magetla makana-kana a tswa kae ne re mo itse ka one magetla di amo tse di strong mokwatla wa teng nna go na le motsamao wa teng ka nako wa teng yaanong rona ba bangwe re paletswe gore re leke go nna re agege ka ntlha ya gore o simolotse ga o simolola interview yo ore gompieno re tla bua ka mental health gompieno re tla bua ka mental strength ke lemoga gore go ka ditshipi go batla gore motho nne le mental strength yaanong ne ke batla fela gore pele re goroga ko ditibane a re tlhalosetse fela gore bodybuilding ke seo sa se simolotseng maabane bodybuilding ke seo sa se simolotseng beke e fetileng kgotsa go kile go nna le metshameko mengwe a kileng a e tshameka go fitlhelela ba fitlhelela ko bodybuilding okay bua nnete ke tshamekile metshameko e mentsi thata e mengwe wa itse le re tlhakaletse simolotse ka cricket ke yone e ke tshamekileng sebaka se se telele ga ke tla ke gola nna le monoko morago tshamekile cricket after cricket a re le high school ke ga motho a ya mo bolong mo football motho a tshameka football mare ke ntse ke starta ke developa lone lerato la se ke se dirang ka se sebaka so ile go fetsa sekolo ya le gona nong ke feletsang ke iphitlhela ile gore ga gona sepe se ke se dirang ne ke patelesega gore mo felong letsatsi ke batla se leng gore se tla nkipa busy ka gore ne ke sa kgone gore mo felong letsatsi ke ka tsweletsa dithuto ka mabaka a rileng a botshelo ga ntlhaloganya ka gore la jaaka re buile gore mo botshelong ga o ka se ka ikhipa busy bona botshelo ka bo bone o khipa wena busy ke nnete ngwana a tshameka kgwele ya dinao ha tshameka kgwele ya dinao ke solofela le gore Mr. Molefi ke ena a moa wa ga wa robale ka kagiso na tla gore a re the darker the soil the more fertile it is mo taboge mosimane a re skopen fuorentu yaanong ditibane na rata go dribola mona le tshimega e kukang ditsipi tse di bokete bontse yalo mogaetso this is lemao le monate exclusive show ntse apere lemao dikipa tse di tshwanang tse tsa rona tsa mme seng ka mmala jaanong wa apere jaaka a tla diragatse sentle ga se tsa le ko gyming yaanong bona potmane mo na ile kana le tlhogo aga ene ke na le tlhogo e kima go ikagala bagaetso ke rata setshwantsho sele bona gore re ole o kuka maketantse ao banna ke dilo tse dintle right no yaanong Buddha J ke solofela gore batho ba tlhaloganya gore re fokae re bua le mang o dirang eng wa itse gore bagaetso re ntse fa le tshimega e leng gore tota bodybuilding ka sekgowa ka Setswana ra re ke go dira jang kana Clockster ka Setswana tota ga ina lero le specific la Setswana e re ka fetsa re fela jaaka ne re bua re go aga mmele yaanong re na le ene kio o tswa go apola gore batho ba kgone go tlhaloganya gore ga re tshameke ka bona the physique o ka se ntumele ke gore a kere re o na le kana le nna fela jaana mme kio
yaanong ke batla fela re tlhalosetse gore go fitlha fo a leng teng fa ka mmele o mokana ke dikgwetlho tse feng tsa botshelo tsa kopaneng le tsone tse e leng gore a ka re bolelela ka tsone tse e leng gore re ka ithuta go tswa mo go tsone. a ke thome pele ka gore wa itse pele ke tsena mo sportseng se ke thomile kgakala gone ke ne re kuka disamente wa tlhoga re kuka disamente mo no le no a itse go morago ne re na le go kuka rotlhe tlhaganye so se tona fela go gore ile ke semolla this thing ya bodybuilding ke thomile sentle ga ke sena go fetsa sekolo because ga ke tsena sekolo around ma standard 8 ntse ke dikuka gone ditshipi mare e seng like ga ne ke fetsa sekolo because ga ke fetsa sekolo ke mo neng ke na le nako a gore nka batla something se nka focusa mo go sone ka gore nako ya ga gona sepe se ke se dirang le gore ke feletse ke tsweletsa dithuto na go sa tlhola gona le that chance go ka mabaka a botshelo a rileng wa tlhaloganya yeah then ke gona ka tlatla ke kry chance ya gore mo felo maletsatsi kgone gore ke kuke ditshipi then ha ke kuka ditshipi ne ke na le bothata ba gore ditshipi is a bodybuilding is a very expensive sport se require madi a mantsi tota go aga mmele go tlhoka dilo tse dintsi and di a tura le dijo tsa teng so ne ke patala sa ke feletse ke batle piece job kana mmereko e leng gore ke tla kgona ke itlamela kgona gore ka di supplement tsa go kgona go booster mmele ke kgona go bona progress mo bodybuilding yaka then ke thoma ga bereka ko computer ne ke bereka go ga mayoyo then go tswa go ga mayoyo ka go bereka go ga Thabo as an admin then from there mmereko wa bofelo ga ke tla ga ke ya bodybuilding ka ya mo merchandising mmereko le gore mo felo ba letsatsi ne ka dikgwetlho tsa botshelo gore go bokete ka nnete gone di nthusitse ka gore ke kgona go tlamela bonna ke jaaka ke godile ke sena batsadi then e nthusitse go le gontsi ka gona go tlamela bonna ke le ganne go gongwe le bone nne ba kgona go tlhaloganya gore ke rata sports se go nketa ke sacrifice gore ke credit tse ke di batlang tsa gymming wa tlhaloganya then go ka kgona gore mo felo maletsatsi ke etse yone mmereko wa merchandising mare wa feletsa go nketefala to that extent na gore ke feletse ke patela sa gore wa itse bonna ke ba feletse ba kgona go nna stable ka mmereko nneng ba go bereka then ka feel gore ba itse ke dira so se leng gore ga ke se rate and ha ke tsoga phakela ke nna le stress gore ka be ke a kwana ke a go tengwa ke mang ke a bona so e ka bona ga dira selo o sa se rata ga go monate ga go monate la ga ile gore madi e nyana a tsena wa tlhaloganya it's very difficult go bokete ka gore o dira so sa se rateng mare the nice thing about it ke gore se tlamela kgotsa se go thusa go thiba mabaka a rileng le go dira se no batlang go se dira wa tlhaloganya then yone merchandise ile bona ke ba sena ona stable then ka kgona go bona gore wa itse keng let me settle down no ke nne fatshe ke bona gore ke etsang ka botshelo baka wa tlhaloganya cause mo felong ba letsatsi ha ne ke sa rate concept ya gore ke tshele botshelo bo like no yana e be ke tla go gola not gore be ke feletsa ke gola e raksena go le ke fitlhela mo leng gore ga ka tshela botshelo baka the way ne ke rata ka teng ne ke tshela botshelo fela gore ke kgone go meeta di tlhokego tsa ka no ne batla gore ke tshela botshelo baka gore e re le nna ka moso ke godile e be ke itumela gore ke dirile tse ke neng ke se rata wa tlhaloganya then go atla gore ke decide gore ke a resigna ne le nako ya September ha ke handa over le kwalla gore ka resigna go merchandising and mara le teng so se botlhokwa se sa ntlha se neng ka se dira throughout jara ile yotlhe ne ke kopa modimo ke rapela thata gore modimo a ka wa itse ke batla go dira se ke se ratang and ke sale pelo wa ka morago so ke kopa nketelele pele before ke tsa tshwetso ka rapela lo thapelo ga ya nthusa ya nolofatsa mo eleng gore ke kgona ke tlhaloganya gore wa itse keng sala pelo ga go morago go dire se o batlang go se dira ga dikgwetlho di go nna teng mare mo felong ba letsatsi go tlhelelo mo felong ba letsatsi tla fitlha mo tshwantse o fitlhe teng then ya tla yone nako gore fitlhelele gone September
ile September ke handa over lekwalo company ne ke bereka mo go nne ba lwa thata ba ra ba re sengwe e sengwe e se o berekile 6 years kana le rona then ka ba botsa gore mo botshelong nna go o tlhoka gore o change le re o bona gore mo felo malatsi o ka kra green pasture se mo kae then ma khona tlhalogantshana le nna then ma botsa gore whenever ke feel gore ke tlhoka mmereko they are there ba tlong ka mogala ka diatla tse pedi ile ba leboga le tirisano mo go ka le ka mogwa ke tsamayang ka gone ile gore ba file notice ya December ile di 24 ha ke chase ke ga e nna wa sala ke chaisitse o ile go ja Christmas wa Christmas ana kwa masutsa ndate yar then ka decide gona gore no o siame ka fetsa a sena fetsa ke feditse almost a year ke sa bereke ke bereka go tsoga mo jareteng ke go ka ditshipi modimo mare na khona direla plan ya gore khona gore ke nne le sa go ja le bona ke nne ba eta ba nthusa fa le fa wa ntlhaloganya then jara e a feta ile after jara sena go feta mo nga gym nga tlhoka motho ka mmerekela mo gyming ke ga mo atla tloga ang approacher ya re hang approacher then ke ga nna gone ke bona gore mare go fa ke opportunity ya gore ke go bereka so se ke se ratang le ga a ka ntena mare at least ke dira so se ke se ratang wa ntlhaloganya then ka itse gore le ga re ka o mana nna le nna a sena go tswana nna ke tsena mo ditshiping ke ntsha onza stress le sa go se le mo wa ntlhaloganya ya nna gone ka decide gore no siame ke tla bereka then ka no yana like go le fitela mo sebakeng se ke go gym rust ke bereka teng ke bereka monate teng ke na le di client teng ba leng gore ke ba tlhokometse mo statuseng sa go bankanya mebele ya bone le go re ba healthy and business is going well like honestly speaking but batho le bona ba itumela wa ntlhaloganya then ha ke tlatloga ke sena go tlogela mmereko kwana ke ntse ke le mo gae ka decide gore ke tshwantse gore ke compete it was a year 2012 ke ga nna competition ya ka ya ntlha 2012 nna ntse ke itha ke re o simolotse malobanyana fela yana 2012 mariano mo dikgwetlhong tse ntse re bua ka tsone ditibane ka re nna ke godile le wena ke a go tlhaloganya ke a go itse batho ba tshwantse be ba nnile le dipuo ka ntlha ya gore ba go lebella ba re ditibane ga ana mmagwe ga ana rragwe ka ntlha ya gore tota mama o tlogetse lefatshe le le ka kwano re sentsane re le basimanyana ga ke go gopola nako a teng e le gore ne go le botlhoko mo lapeng ke nngwe ya dikgwetlho tse e leng gore nako le nako ga ke bona o fenya di-competition tse o tsamayang mo go tsone ke itsa ke ipako morago kwa kere batho ba na le dipuo tse di tshwanang le setseng ke di umakile gore ga ona rre ga ona mmago o dira eng ka gore o tlogela mmereko wena wa go ka ditshipi ba tla go bolelela gore ditshipi ga dina botshelo kana wa itsebile potso ke yone monate tata ka gore ka gopola ke yone potso nne ba mpotsa yone gore monna modimo ga o re o tlogela mmereko o itse gore ga gona po go tlhokomelang wena ka boena o itshepileng wa ntlhaloganya mare ka ba botsa fela mo fela maletsatsi gore ke eng ke tshwanetse ke dire so se e leng gore ga ke se khotsofalle mare mo felong ba letsatsi e re ga ke tsamaya ke a go robala ke robala ka pelo e botlhoko gore entle ke throughout the day ke eng se leng gore sa nthabisa se tlisa boitumelo mo pelong yaka ga ke re ka sheba ga gona sepe wa ntlhaloganya ka feletsa ke bona gore mare mo felong ba letsatsi a ke tlogele mmereko e leng gore o tlisa kutlo botlhoko mo go nna ke phela ke le concern ka gore gate ga wa bereka yana o tshwantse o dire yana then ka bona gore mo felong ba letsatsi a ke tlogele ke sa le pelo ka morago ke go kuka ditshipi ebile santse re le mo ntleng eo ke lebeletse seemo sa gago se age go sa gago ga se mang le mang o fitlhelang seemo se o le mo go sone ga re lebela yo physique go go tsere dira tse di kae gore o tlo o nne le structure se o na le so kana ba itha ba re dilo tse ke motshameko motho a teng o tla ba kuka ga ntolo a itebela mo spinning wa itse se botsa lone e botlhokwa thata ke na le gore ga ke le ko gyming kwa o fitlhele ke reditse batho ba kgona go tsena gore
now honestly speaking the client tsa ke nna understand fairly tsone ha ke rate motho a tla ka that idea gore I know people will say gore ke 3 months fela ke setse ke siana ha gona motho o tshwana le ke batla beke monna ke batla go a Jimmy December ke itse ke batla beke le chest ile September motho a bua ya wa tlhaloga batho wa tlhaloga and I be ka tsela you have to work out you start go ra ka batho botsa mako go nsomolotse ba ka no yana is almost more than 12 years more than 12 years ke ntse ke le mo sports sena ke le consistency ke ntse ke tshwere ka mogwa ke leng ka teng and very patient wa tlhaloganya so that ke ithutile fela one ke gore wa itse sports sena se khona go discipline in such a way le gore le wena nako ngwa go kitlo le mogamare ga o sheba nako ya botsholentse tsa mo bona gore se go thusitse because throughout Monday to Saturday and or Friday ke go gymming and throughout the matsatsi a go rela gore ke developa le tsapa kere ha ile weekend ga ke nne le nako la gore o batla go ikhuta ka ona nako a gore we go dontse o tsa teng go mbatela tsa gore ke etse ke shebe mpeto ke tlhoka gore ke ikhutse gore mmele wa ka tere ga ere mantaga ebe o ikhuditse o siame o khona gore o gole sentle ka gore mo felo ma letsatsi bodybuilding yana go bua nete ga o gole ga o dikuka yana ditshipi o gola ga o ikhutsitse ya wa tlhaloganya then go bua nete o gymming kwana ke gona le ba ke ba gymisang ka ba bolela gore motho a modimo o ka se ke wa tsena no yana bo expecta the result ka nako wena o isolfetseng ka I always encourage people gore when you come to gymming make it a lifestyle o ska dira so se dirang ka gore go boregile because once ga o dira ka gore o boregile gore la gore once go tla something se le go se go keep busy gape wa go stlogela ka gore o no boregile so if it's your lifestyle gore la gore at some point of time mo letsatsi la gago wa go dira nako ya gore o e dire gore ye ke ya gore ke gymming an tlhaloganya then e nthusitse le nna mo fela ma letsatsi gore ne ke itse gore gymming e tsa jaaka mmereko wa ka ke tshwantse ke nne le nako e rile ke itse gore ye ke aka ya gore ke gymme wa tlhaloganya so ke encourage batho always gore kopa lerato before o ta wa bona how developile lerato la so se dirang go nna bonolo gore se dire to the extreme level la gore wa se rata you'll never get tired because se mo pelong ya gago wa se rata you are passionate about it ja le bo ga ntlhaloganya so ke yone da le gore ke na le go encourage tsa batho gore batho ba modimo so se stona developa lerato la so se dirang o itse gore why o batla go ta go gym o ska dira detse ke di kera motho ntle ba tare na ba tla go lusa fela mo cover wa ntlhaloganya a e bereke ka tselentseng ya is fitness ka o go gyma e go thusele bo malwetse like nna ke batla go botsa maka dio tsa bo dingaka bo nga ke di itse for more than a years I get it wa ntlhaloganya because I make sure always because the more you sweat ke the more ntsha leswele le nte mo mmeleng wa gago wa o tshabele ke malwetse bonolo wa tlhaloganya but honestly speaking na inthusitse go tla fo ke leng teng fana then competition ya ka la ja kana ke bua 2012 ne le ya ntlha ke tsamile di competition tse dintsi le ka moraka e khabile mo e leng teng e khabile tota wa so ke competition e leng gore mo felo ba letsatsi na ba to bua nete ke dira ntho e ke rata mara ne ke sena tshilofelo ya gore ka lengwe la matsatsi ke tla nna champion ke leng yona ka se baka kana re bua ka di national re bua ka South Africa youth o tswa number 1 era sena o tswa number 1 e go tsewa di number 1 tse tsotlhe tse gape di kopantshiwa o bona wena gape mo zira ste ba betsang gape o tsa wa o tla ra ke re na le di champion a go disamenteng so o itse nna ka tlekere batho ke bara ke re monno mo morago ke ilang khatla anta mafoko a manganta re batho ba bantsi ba ipolela gore botshelo ke fela ga o tswa o ya sekolong o etsang ha ke re tlweletse batho gore ba se ke ba tsena sekolo mara mo fela ma letsatsi ha o le motho rapela modimo
a go bontshetse botlhale ba se e leng gore mofelo ma letsatsi o se tletse mo lefatsheng and you are very passionate about it then o kgone gore o se kry-e o kgone go itshedisa ka sone because nou yana ke lesego mo e leng gore mofelo ma letsatsi ke tlo ipana ke tswana ke ya Spain ke bo Barcelona ba ke tsene go nne ke sa itse gore ka le malama ke ka go se ja ga mawatle wa go pagama di-airport pagama wa ntlhaloganya ka lerato ka lerato lo nang le lone mo se o se dirang ka bopelotelele le botswapelo le go nna disciplined o fetsa go bua se se botlhokwa because ga re ntse re gola rona discipline ne se o mo ditsheng ne le go di kukela go betsa batho gore ga o tse go di kukela motho a ntse a kgoma-kgomana o mo lebelele re phefonyana irang kana ke dira fela na ba go welako ebile tota ebile ya ka ntse o buana inkisa ko e leng gore ga re bua go dira go builda body ga se simple ke ra gore ke a itse gore go na le ba e leng gore fitlhela motho a teng a ipola gore o tsoga fela bo bua bo setse o dira go na le dijo tse o tshwantseng mo dije go na le ka mokgwa o tshwantseng mo celebrate ka ga o yo go kuko bo o iplaisa ka diphaleshe ka o itse gore ke mo ka nya o bua nnete gone manyeke a wa galla ebile gore go ga o tshwantse o ne le kore ke discipline go nna fela na your favorite meal ya papa le mogodu di le falo bore a nka se dije ke a go ja wa tlhaloganya wa no yana mo no ja panala ke pala ke gore ke je ka gore ke o no drink ke pala go no drink ene ha ka go botsa ha ke gopolegala fela ha ke ipona ke ja phaletshe gore ke le ha ke itse cause go bua nnete yone tota e require madi a mantsi le yone diet gore e dire e require madi a mantsi nka wa itse nka go bolela gore mo letsatsing o fitlhele ke ja di-meal kana di-plate ka gore rona re di bitsa di-plate di ka nna 7 to 8 ya tsone nagana roke tanka ma nagana plate tse 80 o di simolla leng mo letsatsing ka patala sa gore ga re 4:30 e be ke tsogile and wa itse ke dedeng mo e kileng ka ela tlhoko ona go ngwe mo botshelong gore monna mogolo wa Mojarate Ilang Thuta a re ruta sengwe a re ga o le mosimane letsatsi a le go tlhabele go le mo dikobong na bua nnete marang a letsatsi a tshwana go tswala go le mo dikobong ka gore a go fifaletsa dio tse dintsi a tshwantse gore o kry that fresh air e tlhagelelang e go fa le ene le ga e go fitlhelela yalo ga o tsoga o nna le tsholofelo mo botshelong o nna le maatla a go somolla letsatsi o kgona go bona gore o achieving throughout the day that is so profound and go bua nnete tota ga o kile wa iphitlhela o tsogile phakela o motona phefo eo ya phakela it makes you feel alive the morning breeze batle ba ibitsi ja ba re ke the morning breeze go itse ba tla ba itse the party wow the morning breeze wa ntlhaloganya ke ka mo o bonang le tlhago ga e tla go nna letsatsi le kotlomela ditlhare tse dingwe go na le gore le tsone di a saka ga letsatsi le tla go sedimoga gape le tsone di a tsoga wa bontsha gore ke botshelo bo bošwa wa ntlhaloganya botshelo bo le ba maabane bo fetile anong re tsena mo go bo boswa gore go tshwana le ke be ke gopola pinile ya Jesu o fiye kusena go nnike a maatla a mašwa e kore gore a gore o kry-a maatla a mašwa a sena le fresh go itse go phinye sepe go itse yaanong mo journeyng ya gago ye Buddha J rona re le bollaki jana ga o bala dikwalo o utlwa go buiwa ka bo Arnold Schwarzenegger o utlwa go bua ka bo Ronnie Coleman go buiwa ka bo Kai Green those are international acts international figures tse leng gore tota ba compete bo setšhaba in bodybuilding ke solofela wena o na le batho ba ile go dirisana le bone mo gae o thusana le bone mo gae it might not be gore go gymming e ka nna fela mo botshelong generally bo dikereke jalo baruti wena ke ba feng batho ba ileng gore ba tshameka karolo e ntseng jalo mo botshelong jwa gago
ya ke potso e monate thata a itse go bua nnete ke na le wa itse mo botshelong ke na le go raya batho ke ba raya kere le ba batlang ko gyming ba tla go joina ke ba raya kere mo botshelong gore o achieve dilo tse dintle like if ever ga o batla go nna morutabana o tshwanetse gore o rutiwe ke morutabana if you want to be better find someone le gore o dira so se botoka gona le wena then o kgone gore o achieve dilo tse so go bua nnete kopana le bana ba tshwana le bo ke motsa jaaka butu aka and ke coach aka ke mo lefe ka Sonkola ba ntse ba mo itse o tlhaga le Huruzi ke mongwe e leng gore le ene le ka se sebaka re di champion nna le ene re tsere di overall nna le ene gore Ziraste ya thopa mo Northwest mo South Africa so ke motlotlo thata ka monolo itse ha ka mphela pelo o na le pelo e telo o nthutile gore sa se ntirela le nna ke kgone gore ke se fitise mo ba bangwe wa ntlhaloganya so ke mono o tshwana le ene o leng gore wa re thusa then le rona re ntse re le babedi gape re na le coach engwe gape wa rona re tlhokometse re mmitsa botshelo Vida dae braya o re tlhokometse thata ke motho a taung ya le ena o re tlhokometse ke ena re thusang ka sengwe le sengwe di-meals gotlhe di-programme gotlhe wa ntlhaloganya not forgetting o re mmitsa ra rona ke abutu a rona ke sengwe le sengwe sa rona cause without him honestly speaking dilo tse dintseng ke be re sa di fitlhelele le ga re le ko di-competition di-registration madi a dijo madi a maroko gotlhe he was sacrificing re mmitsa re blueser ya ba mmitsa ha ke re blueser ba bantsi ba tlhaloganya ba itse gore rama gore re blueser ra leboga re offense wa itse tatolo o re diretse le ka se ba go santsana re direla ka pelo e photologileng he's like a father figure mo go rona e dula bona re tla rena batsa di nna le molefe mare o re tlhokometse ka tseleng e makatsang cause ha ke re ka shaba nna khona gore mo 2 days a romelle mongwe le mongwe 1.5 gore o fitlhela o ipotsa gore monna khona go spenda more than 10,000 rand mo 2 weeks mo motho ngwe le ngore ga mane go peka ka madi ka sepe mare o itumela fela gore ke ngwana o tlhagang kwa tlhagang teng o na le maikemisetso and o bona bokamoso mo go wena so ke mo leboga thata ntate wa itse ke rapela le modimo gore a ka mo keletsa malatsi a botshelo a mo sireletsa lelapa la go la kgona go gola go a go ile ya those are batho e leng gore ke a ba leboga thata fela mo botshelong baka lekisana la rona le amazing man too much lekisana la rona le na le batho ba eleng gore ba batla go bona batho ba bang ba tswela mme ga re nke re bua thata ka bone ebile ga re ba keteke thata se re se ratang fela ke go nnontse gore wa bona mme o lo nnang ka fo morago ka fale ke ene dio tsa ka di tsamaye sentle ka ntlha ene ebe o itha gore ka gore go buiwa ka batho bao dinako tse dintsi le keisana la rona ga rena batho ba re ba bitsang re ke di-guardian angel ba batlang go bona dio tse dintle di diragala mo matshelong a bana ba le keisana and then santse le mo ntleng eo ke tlela ke monagano o nthareng batho ba tshwana le bo re blues yana ba teng mme mo bašeng go mo go rona gore re ntshe se re na leng sone ba se bone ka matlho fela a kgonne go bona sentle a re nne le dio tseo re nne le phisegelo re nne le maikemisetso ka gore ga gona motho o ka batlang go investa mo something se se phutlamang wa tlhaloganya but if ke something se leng gore se na le motheo ke selo se se popota motho o le ene ga go diretse pelo a go ya phuthuloga sengwe le se a siama go nna le tswelelo pele a re ske ra nna re ntse re o itse go fa a gona next a gona mme go sena sepe se re se supang a go nne le sengwe se re se supang go bontsha I believe gore ba teng batho ba go tshwana le bao wa tlhaloganya so ra itumela gore ba a tsa maikarabelo a ntseng yalo tota re boga go le gontsi thata batho ba tshwanang le ba ra ba leboga rona re le mao le le monate ka gore if ne se ka ene nka be gone yanong re sena champion e re ikete ka mo Ziraste gompieno so it's really a privilege ebile ra go leboga rona re le mao le le monate re blueser re tlatla go wena re tle go nna le wena
re nwe se o senwang gore le rona re tle re siame mo moyeng yaanong no Buddha J ne re tla jana re le mao le le monate ga se gantsi re iphitlhela re na le ditshimega mo lekeišeneng la rona ga se gantsi re iphitlhelele gore re batla go keteka batho ba ba dirang dilo tse dintle mo lekeisane la rona yaanong ke tsa gore jaaka o setse o le fo leng teng fa le wena no ka rata go bona bana ba lekeisane ba atlega eo ke nnete a kwa go tsamaya ke setse ke ntse ke simolotse like wa itse mo botshelong ga o tlhoke madi kana ga o tlhoke dilo tse dingwe gore o thuse motho mongwe nako nngwe o tlhoka gore o sacrifice se o na le sone gore o thuse motho o mongwe ga ke berekele sepe ko ke berekang teng ga se madi a makalo mare ke ba bantsi ba e leng gore mo lekeisane ke kgona gore ke ba thuse ba bangwe ebile ba jima le mo ko jarateng ka gore mo jarateng ke na le tsone ditshipi tse e leng gore ga ke di dirise and ke bashimanyana ba tlang ko tlase so they are so encouraged ba determined ka ditsela tse dintsi gore ba ka feletsa le bona ba ipona ba fitlhela fo ke leng teng even le ko gyming ba bantsi bile ba mpoditse gore by next year ebile ba ba setse ba semolotse gore itse keng by next year ntlabe ke le foto go ga gago ke leboga modimo ka thotloetso e kana e leng gore ke kgona go inspire batho ba bangwe fitlhella ka mokgwa ke inspire ba bangwe ka teng wa ntlhaloganya so dineng e tona fela ke e ratang fela ke gore ne ke rata modimo e kare a ka phutololela motho ditsela wa itse le ko ntlheng ga dilo tse dintsi o kare ba etele dipele ba rona segolo thata ya mo Ziraste ba ka phutola dipelo ra kgona gore bašwa ba rona re kgone gore career e tshwana le go nne fatshe go bontshiwa re bontshane mabaka gore re ka ntsha bashimanyana mo dionyana tse di tshwana le bonyaope bo eng ba feletse ba dira destiny e tshwana la bodybuilding because mentally ya thusa physically spiritually ya thusa even e tla ba thusa nagana motho a tlogetse nyaope a kuka ditshipi mmele wa gago o phela o itekanetse le matsatsi a botshelo a oketsega bonolo and le mo dinyaneng tse di snacks o feletsa a fokotsa mo tsone ka gore go na le se se mo keepang busy ka nako eo wa ntlhaloganya so ke rapela fela ka re Ziraste se whole ba etele dipele ba rona ba ka nna fatshe le rona ra kgona go akantshana ka sengwe se ka nna gore dilo tse dintse di fela ka rona re feletsa ra bo Spain ra boa then nna fela gore a go feleditse ka bo James a nne gore ka moso le ba bangwe ebile bangwe ba rona ba feletsa ba nna le ka teng ka kontle ga moseja ga mawatle ka kwa ba tshela botshelo bo e leng gore ne ba bolakatsa nne sentle kana re tlile fa yana gore Clockster gore batho tsatsi le leng ga re wa nna go Spain re kgone le ba bolelle gore re na le bopaki ba gae gore re na le ditshimega gore motho ra mo itse man let's get la gana gore re mmona kana batho ba banna it's a career ke botshelo bo e leng gore nako nngwe ne ke utlwa Kai Green a bua a re imagine going to China and you have people ba ileng gore ba batla go khoma mara di bodyguard tsa gago tse 11 tse 10 ya no re o re mmona le ko ka nnete wa tsi ke ithutile ntho e lengwe mo botshelong gore sengwe le sengwe se re na le sone mo botshelong re sena ga nne pele so go monate ebile go botlhokwa gore ga le motho o ne a rando batho ba nagana dilo tse di positive ke ntho ke nnete a ka to ba re positive things di attract dilo tse di positive so our life is determined by our thoughts whatever we think comes upon us whether we like it or rata or ga re rata so dilo tse dingwe tse di leng gore ga di monate kana ga di botlhoko a re di tseng fela ka mokgodileng ka tereng se tona ke amogela se se monate kana se se monate o se sutise o lebagana le se itseng gore wa se tlhoka wa ntlhaloganya so nna ne ke rata batho bantsi ba itse fela gore tlhaloganyo ke so se very powerful jaaka ke bua gore se se naganneng kana sengwe se na le sona ka se sebaka o se naganne peng so go a thusa no yana gore
le ka moso ga ba tswa go inagana gore ka moso o tswa ga o le golo gongwe mo botshelong no matter situation ya go ka se sebaka gore e ntse yang mare ka go bolela ko ke tswang teng mo no le ne wa itse nna ka go botsa maka modimo fetotse botshelo ba ka tsele makatsang ha bo fetola ka dio tse ditona o e fetotsa ka dio tse dinnyana fela and go nthuta gore fo ke leng teng a se sebaka bikinyana e tsenyang ntse go go ntse go a go pele and ke bogolo ba gago ke mo leboga go menagane modimo wa tse tsang tirelang tsone bana o bo nkgopotsa botshelo jwa nonyane ba re ntsu an eagle an eagle ga setse e godile na le bana se ntla ga sa eagle go tla gore e tsa ditlhare tsele bo se nna sentle e be tsenya le dimitwana be ba fo godimo diphuka tse dintle tse gore bana ba nne fo a kere bana ba ga ba itse go fofa ga ba ise ba phunyeletse jaanong ga ntse nako e ya ba lebella ene ntse ba monitor a bona gore bana ba o ka re ba mo comfort ba mo monateng every day ya ntsha le phuka le lengwe fela go bo go tlhagella dimitwa tse gore jaanong ke nako ya gore jaanong le tswe mo manokonokong le go bona gore le dira jang ke botshelo ba ikile jaanong le wena gore go no go ka re go harellanyana fa le fale mme gone o feletse o khonna jalo go tswa mo dimitweng tsele jaanong ke ka mo o fofang wa go bo Spain jalo sentle na gana gore ke toro nna ke batla go botsa maka se so se nne ke se naganne mo botshelong ba ka so feeling e ke le mo gona ka se sebaka is overwhelming like it's overwhelming to that extent now nationally like South Africa as a whole I have been recognized out of small town One street town. Zira to zero. Yeah, Mzira. Imagine. We go through a lot in our community. The opportunities gadiwo. Yeah. Even in sporting codes, they're well recognized, such as sports. Ga re khone go ntsha di player ra di go tsamaka bo PSL if not overseas. Bo cricket jalo bo basketball jalo so it's very encouraging go bona sporting code se long gore ga se recognize you since a champion exactly go ka di tshipi like imagine bodybuilding who would have thought exactly gore the lifestyle back in the days exactly no yana it's something big exactly gore jaanong ba ne bana le ke nagana ba ne ba dira kana kwele ba ka santse ba ka boa sentle so mare wa itse mo botshelong ke etse tlhoko gore nako ngwe o tlhoka bana ba tshwana le mono mo morago wa itse mono mo morago mafoko ke dio tse dintse di very powerful o ka dinyatsa mare di khona go aga motho ya mo fa di effort tsa go pusha go krasa tshwantsa skre mo botshelong nako ngo o tlo feel gore dithaka tsa gago di tsweletse mo botshelong they are driving big cars wena wa itse you are doing something like o ka re ga tse sentlo se kere beke always wa tsa di ona wa tsa na rene o tsa maka maoto na wa go tlo hala bisi go tlola ntse imetse ke ditshi wa tlhaloga so it's all about like it's not all about material things, it's all about something that brings happiness mo botshelong ba gago your destiny you understand to that thing at the end of the day if someone a ka go botsa gore mo botshelong ba gago a o tse botshelo ba go gore e nna ke le go tse botshelo bo ke tseng ke fitlheletse sengwe se se nne ke se batla so mo morago nthutleditse thata le ganne go gongwe ke ta le nna ke ipotsa gore mare gate se ke dirang se ke tla fela ka ya botsagala le ampotsa I remember it was last year ampotsa gore o se ba nyatsa se so se dirang a se ba kalwa le gore ba itshoketse di tshotlego kana di khotlhello tse ile gore ba tsa go kopana le tsona botshelo mara ba ba emise magetla they always have hope and faith or go tla siama that's where I am right now ga bua ka re ona bua mafoko a re sharpening your skills dinna bogale ga o ile jang so ko tsamanteng di tsama di phunya di phatlaphatla wa ntlhalogae kana ke ra gore kana ke success ke re khanyaka ha ile gore go nne le fifi ga go phunya di phatlana go nna le lesedi sentle ya bana
borra galata go interviewa nna go lona re feta hela jaanong ne ke batla go tsaya motsotso Buddha J o setse a coverile potso e re a tleng re e botse re re moyeng wa rona re ra garela o buile ka gore motho o tshwanetse nne le patience motho o tshwanetse nne le dedication and go for what you're passionate about o ska retsa ope wa gorang a re anything yaanong ne ke re nna ke mo leboge mme jaaka e le tlwaedi ke kope gore Clockstar a tla garele Mogaetso jaaka o itse e le bua Setswana se se monate e le lemao le le monate jalo ra re a game of life is a lot like football. You have to tackle your problems, block your fear, and score a goal when you've got an opportunity. The obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. What's a more Quentin Clockstar Misiela, the man with the golden voice. The man with the golden voice. Nabagaetso la itse jaaka e le tlwaedi fela. Ke re bona ke na le the man with the golden voice, ke na le Buddha J, the champion himself. Atswa ko ke tswang teng go re go letseng teng ne ke re nna ka nosi ke le lucky wa bua Setswana se se monate wa le mao le le monate wa mo itse ke re re tla kopana gape kana go etlang fa modimo a ratile ra leboga bagaetso le nna ke fa no ke lebogile thata gore I